Abdallah mijuu ergaruudhaan dhamsiisan booda obbo Jawaar gara haasaa nu deemu. Akadatti dura ofii dadhabanitti keessumaa dhamdhamsiisu soo adde Haliimaan haati warraa Mohammed biyyuu qopheessitee dhaqabuudhaaf galatoomii. Ada mote, semua ada tu. Galatomi, Rufadu. Okay, Obo also Johar Hasatin Senin Cowboy Wanjir Kabaji Chajra Sharafaddin. Garo Tajikot. Mayor Kanura Finami Puli. Isa selamat datang ke tempat curhat dulu. Garu amal leon berada. Juara kebiasaan. Mayor kan fudi. Kalau bukan tu lihat kan, ya ada ukse, ya ada bigat. Kebiasaan sih. Umumnya orang itu pada. Sekali tidak gitu. Kebiasaan itu dia buat kita kan. Terlalu padu. Why Johar Ragisi Janu undi khaysan namni why major to pachun tik agudari sina umara beha wan angasta kan alisu number bajisu garu dugan jurumali khajo arrasila khitaba miti namni khitaba kan diro me khabrani afa akami print godon naji turumni sila serra yade jetin yade turi me sinat kan sinima Barakum lama fi kuda torba dire Usfana kubanatin ture Joris gafs chul karre kitaba marara guddinatu marara kitaba qabateti kitaba rawita chature kitaba professor keenya marara guddinati namni wallaftu lali kitab sangize bitu akka wallaftu lali tuma inamu bibitati tura keessa kitaba isa kan arkachunu jabati dubbisenu moyeteti arkachun jabati Guyya lammataa gaafa ni yaadattan mana kana mana biraatti gaafa qophii maraaraaf goone kitaaba isaa san qabadheetiin kasar lammaffaan ni qabu qabadhee dhufe hay kitaaba kana namni rukutaan qabu isaa fiddee jira nama tokko hayyuu kee beekaa kee yoo dubbisuullee dadhabdee kitaaba san bittee mana kaayyachuun waan ajaa'ibaati dhugaa zamana ammaatti namni dubbisuu hin dandeenye hin jiru garuu immoo kitaaba Rogutan Kenya kitaba zaman amma teknologi jabati namni waa dubbisu jiru wayil lallaala malee garuu kitaba kan ayyuun kee barreesse bittee mana kaayachuun ani waan ajaa'ibaati arra tokko tokkoon keenya kitaba bira dabreeti nama biraatiif illee binnee mana kaa'uu qabna akka jiru akka nama tokkootti kitaba kana caalbaasitti kuma tokko gajoo waan akka tokkotti kuma tokkotti kitaba tokko naatu fudhata caalbaasiin eenyu kana dabree kabira kakum tokko bitee jira kabira Moni jira ti kumta kan kapit. Orang muda kan jira. Lagi calu le berapa cingku tu. Tapi kumar ranki kawan kumar impassion kita betul kuhudi ni jira. Kalau mana
كتابة ميت كتابة سونتين أرسا جور ما كفله دوباره بيوتو بني أرانت نومني كينيا وانتا كبيكو كبا جيجيرا بيتين يكيس نجرا دوغول التيمنا جيجيرا ما كتاجر جيجيرا ما كتاجر أبان جيجيرا ما سني كتان إنيو خجو والقافين كبو توكو كينيو والقافين كبو أبان جيجيرا ما أرانت نخران إفان بلك جو تركيم جو خران أقامو بحر ترفمو أبان جيجيرا ما سني أرسا خفل إنيو خجو والقافين كبو جرى كينيا نموني كابسو خيستي أرسا كفل غدان كابسو نانغانا بربادو بكسن جيسو مالي دنتا متا في جلين قر خاني نبكي جوار مامدي أنسلاتي كو بيلي غويا فرتمي ميتيزا فرتمون انتاي لو خديلا تنيادي ثم كراك يخنا قديم بوسو كما تكن كو دمالي أكسي بوكس غويا فرتوان ني مدتني بيتني كسي نفدا أما وانت كاريما أكسيناتي مغالان دالاستوني أنيو جرات مغالاتني أنيو كامل توكو كينيا بير مغالان توني نموتي إجا مغالاتناتي كورمو متا ولين ككبو كديغا مواسان جارني مي وانت كان سيما مغالاتا كتنا يوني تندوفني يو بلچان أدبيات تندوفني يو نمنيش إيمان توكو مغالا سنكيسا دوفني يو خان أمتا دعا يو خان أمتا سنيتو متان كم نيجا جولا متان كي مغالان تينيا متا كبدي نموتا مالي فرانت نسلا إنو دولار تراب داراتين زيارة جلو في جو أسنت اللي أبو مربان بتدمني إلياسي في أنوار تخليني ورقات تخليني شو تنوبيس كنان دولار إيه خاسي يا من ندمني إلياسي في أنوار قط دولار ده كم كده تروحن ينال مقالة نمدي جيران كيسن جرّي مقالة سكيس أقوداني مقالة سكيسن تاين نمدي جيران كيسن جرّي سو مقالة تنخيسن تي نما نكاندين تسيفردو إلياس بساداتي في دلابسا كلا والتجيهوت كلوتات با مير خاي كلوت إلياس بسا كبجم إلياس بسا كلوت تجيهوت خود أسمع فتيتي كلوتات سلا كي نقول أسمع كوت أسمع فتيتي إلياس بسانا جرا مقالاتنا كمقالاتنا جم تعرفي تكون مواسات يادو أرى جور محمديسته يو برامستري توبيا رفتات اللي كنغرتك إندومينان أسيف فيده جور will be I hope will be a next prime minister for Oromia for all the world. It's a next. Angon Oromo da Oromo Akijati Oromo Gambatu Tartiba Walid Varsai and Akoleti Akizina Vela. Ambassador Kabajama Namatokon as Yamada Nama Operated Kali Dumashitia Adora Abdulaziz Sitia Kamti Namana Kam Kabajukay Sai إسيت أنا اللي كلوتنا رافورين الخاوتها فريان أورباتيتي أنا اللي كلوتنا رخاوتيسي وايس أكوها متياريس ملاتا خابتي كرا أنا اللي أنا رخاو كبتيارت إيش تبتاون تاوت كبجوم تودين يسني عرفتي أنا اللي كلوتنا رخيسا نمون كلوتنا رخيسا كبجوم كالين وبليس كينيا أنوار ستر كما أنوار كلو تجي كورت بكو يناتا أتلين أجريتا أي رجال هذي أديسنا كرول تجينا قط فاتي فريا سوري أدي فريا جوية أفاينا توقوري سناس نبني يرتدي ماشين ديجا أدي فريا كرول تجينا أنا اللي مولو تنكتون لو يسي توري أرى قرتني مين أرى قرتني مولو يباقا فيا دي أكاسي كلوتا أرى كيسو ما توقفا قرانو في ما مي جبنا جاما هدو أرمو ما وكما كلا فكاين بيكو بيكا كبسون جرو عفين بيكو من البوليس أبغى أعرفه ما من جوانا كرول تجي نفتا أتيلنا كلوتا سدا كينيا فرياتين قلتلا جواني كلوتا نونا كيسا دورا ملاتا هيرويسي سمبودا إسالي دورت تيجي نلا ديفيس أكان أخونا ولا أغير تيجي سمبودا ترتيبا نلا كيسا جور راي قلتا هكذا فردالا إبني ياراتنا أخذ خرجور هكذا برو هكذا برو قالتو مارك كيسا نامك كيسا ورد دالاس نام جيرا يسي كابدن جيران دالاس كابدو جرلمين كان جيران دالاس كابدو
إلياس بسا وإلياس بسا إلياس كنا الركاز والركوب الركاز كنا إلياس كنا تولي أنوار تركي أنوار كمانجي أنوار ما شاء الله Tadi juga, kemudian, mau kita mau minum kita akan aku lah, akan aku. Foto mah video foto. Faria tul fat tu masih tanya kali kalau Tommy akan nabusa usnya Faria broshe Faria if mana aku apa nak kata zabali saya jawab nanti awak aja sebut aja makai asal apa nak kata ham amma kami Dallas Cowboy akan Cowboy Dallas kan ahí. Toco la masa. Ya. Fada kalau coba kalau jangan nausa fada kalau jangan nausa fada ada yang ketiba wal tajirun turu meta ka foto na kasi foto na kasi hodo kana hodo mer ka hamile ke nam namaka Ugatti hojii isaa dhiisee jira. Haa galatoomuu haa ulfaatu. Isinis ulfaadhaa warra as jirtanii baay'ee galatoomaa isinii jedha. So kaawwummaa keenya kan dhugaadhaa san mirkaneeffannee jirra ammas irra deebinee. Farda dachiti qabbanaa saniif fardi hagaarraa waan reefu inni jedhe saniin irraanfatinaa hin dagatinaa. Gaafa hireen geesse waan biraa haasofna. Amma waltajjii Jawaarii kenna haasaa isaa yerooleen gabaabbattee waan jirtuuf haasaa isaa gabaabsee isiniif godhaa sanboota gaafiif deebii warri qabdan ni gaafattu sanboota akkasitti xumuraa jechuudha. ኦሮምኛ ለማትሰሙ አሁን ከዚህ በመቀጠል ጃዋር ንግግር ያደርጋል። ከንግግሩ በኋላ ጥያቄ ላላችሁ ሰዎች እድሉ ይሰጣል። በተለይ ከሩቅ ሀገር የመጣችሁ እና ከዛም በኋላ ወደ ማጠቃለያው እንሄዳለን። ቴንክ ዩ አቀበልተ ወረጅ ተይስ ካ ኦንላይን ጅርተኒ ኮንሰሪ ቶኮ ገርታ ወካን ኦልሴኑ ደደቢን ቀወጥሬ Naannoo kumne dadhabbiin qaba. Kalee guyyaa guutuu 8 am to 8 pm. Ayyoota North America irraa wal ga'e wajji wal ga'e ture bukkeen irraa kaasaa ture. So I had a very long day yesterday. Sanboota Zoom meeting qaban ture. Ganama kanas I think 4 am itti ka'ee dhufe. Egaa as dhufe jara kana wajjin warra iddoo adda wajjin wal ga'e waan tureef. I'm getting old, you know. I just have to admit. Akka turetti akka guyyaa deemu akka dandeenye limitii kiyyaa isaa guutuu jira. That the way Nagan cover, there is no problem, but I'm really exhausted. Red Bull is the Valente Jira. Okay, Madraka, also energy, don't worry. Recharge, you know, like a car. Sanmadi, Dallas, thank you. It's always beautiful to see you. Amadameka, Adik Devna, Ara, Onera, Fartosnia to Poma. That was the biggest horse I have ever seen. You know, I'm going to be given the company. This is a good community. Rodera, Sidit Devna, Round the Verdavatani, William Mariana. It's a dynamic community. Around the face, which you Dungamada. I just want to speak about someone, Elias. One day, Gamo Jata today, we never believed in hierarchical leadership. There should be one Ligamari is Mitilities, Adi, Kokun. It never would. Hirio Matamana, comrades, were friends. This guy doesn't age. I knew him 20 years ago.
2005. Who? That one. That one, you know. Well, I knew him I met him, before I met him, we started talking in 2005. The first year I came to America. He was older than what he is today. The kids were like, one was not born, I think. You know, everyone was a small guy. Ega gafsa walihidan. Kambar walihidan. He has been my right hand man for a long time. We did Walde Dargagoda, and the other time Gafan Dargara broke up. Walde Dargago, Wali Jarre, Guba. Avaska, Mangudo and Jari, Boroswana, the Jarvan, Nuke down the Ariani, but he was at the back. Sambodas, Gava, Oromo First, Stepone, Osas Gava President, he was my man. I think I spent more time on the phone with this guy than with anybody on earth. It's incredible, you know. And I think that's why I'm deaf now, almost. I'm not deaf, but it's going down. Of course, there is Bosnia. His partner, his wife. You know, this thing we do, one to go, for us, we're at the forefront. You can actually see our sacrifices. You can see the hardship. You can see how tired I am. But you really cannot see the sacrifice of our women. Bosnia literally raised the two kids alone because I stole her husband for last 20 years. For the last 20 years, I took him away. And the kids graduated. Now, you can kick him out if you want. But I still need him though. I just wanted to say thank you. We are friends, we are comrades, and of course, he would not have been able to do this without you, the community. Community Jabakaba, he wrote the team of Jaja. You know, he says, I will beat Minnesota. I know there are maybe 50 people here, but he always says, no, I'm going to do better than Minnesota. I knew he's not going to do it, but I still say, yeah, he can do it. And to compensate of course, we have this guy. I think he was my security, my bodyguard, my security for 3 months. Yeah, he was. You know why I tell you this is? We are friends and we are comrades. I am their best friend and I'm their boss at the same time. We have a policy, which is work hard and party hard. There is some one we don't talk. But what we do, we have to do 6 a.m. they get up. Someone from Djibouti got a security detail to a case. I'm more boss at Jirana below in Azeto. Where is that cowboy guy? And I'm like, who is the cowboy guy? Then I have to go back to my memory. Why do I say this? Because the people around me are the source of my success. I'm a very successful person. I'm not so dumb and deep. I achieve almost everything I desire, everything I plan. But it's not because of my strength only. Because I'm surrounded and I'm blessed by strong friends, strong comrades, and a strong community. You. Thank you very much. Gavan Kenya Rakau, Fiamma, I think Kilo Shan in the valley. I will become again also a Yanchisan. Warin Brada Burger Canas in Tunda Reosonia. Kanam Magalon, that is Magala was a teen nave. Gavan American Ratoti, Bikatura, as he got up in the case and Sarakan, the other occasion. Nyatana Radicasana, Yohani Mugala, Kilimanjaro, the Beef Rabusum, Kabata Kamata, Uyahutam, Somanu Vinta. I just want to say the love you have for me, the love I have for you is the source of our success. Thank you very much. I will open up the floor for discussion. Just let us development. Wala maray na sa rakom bisa ni wani urgudo lama makaruf. To kolola. Walwara si biyati
daadar keessa jira. Hurree keessa jira. Oromiyaa lola keessa jirti. Naannoo Amaaraa lola keessa jirti. Now there is a new war coming up. Dhaggeeffadha. Namichi ammas lola biraatti nu galchuudhaaf deema. Tigraay fi Eertiraatti lola banuuf deemu jira. Just since I started this campaign to stop further destruction, he is adding more destruction. Dubbii warra Tigraay keessa seenee waliin laqee isaanii suuraa banatanii fi humnoota TPLF kan lama qoodee Isaayyaas wajjin lola seenuuf deema. Lolli kun akka Eertiraa zamana abboota keenyaa sana hin seenaa. Lola karanii fi gaara adda addaatiin lola mutaa'uu miti. Lola Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaadhaa for once for all daara godhuudhaa taa'uu deemuu jira. Sudaan has collapsed. Soomaaliyaan fayyuu hin dandeenye. Itoophiyaan darrattee jirti. Ammatti namni fayyaa qabu. Namni xiqqaa yaaduu danda'u wanni godhuu malee Oromiyaatti nagaya buusu, Amaaraan nagaya buusu, Itoophiyaan deebisee tasgabbeessuudha. But ammas diggisii duraatiin lola deemu jira. I know namoonni hedduun maaliif personalize goota ittiin haftee osoo namichi waan gaarii dalagee ittiin hafe alhamdulillah hin jedhu. I think he is the most destructive human being we have ever witnessed to come to leadership. Ammas lola galchuu jira. Biyya sanitti arguu jiran jirtanii jeneraalli gurguddaan kasilaa dalagaan isaa lolee lolchiisuudha lolli dhugee. Prime Minister Hayilamaariyaam kan madura aangoorra ture lolli dhugee jira. Prezidentiin lolli dhugee jennaan aangoorra ari'an. Prezidentiin Saalorq lolli dhugee jennaan ari'an. Ammas lola biratti geessu deema. Lolli kuni ilma namaa qofatu hin jiru. Qorannoo I think Finfinnee University mootummaadhaa baasee over last 6 years 1.5 million people died in Ethiopia due to war-related issues. Karasaasaan dhumee fi kabeelaan dhumee fi kabaqatee dhume wal jidduutti 1.5 million. Still maal jaakalee dheengatu galaaltan Itoophiyaan takka akka ammaatti nagaa argattee hin beektu. It's an incredible. We are facing a very difficult situation here. Dinagdee fudhadha. Naggaadee firana qabdanii biyya. Hanga feetetu jaareerra namni waan nyaatee bululabaa jira. Qaaloomina qofaa miti. Osoo inni wadee salaa PowerPoint isin agarsiisu qaaloomina qofaa miti. Qaaloomina meeshaa qofa miti. Ni dhabame. It's not just inflation. It's not only the price going up. There is acute shortage. Bobaan gaafa namichi waan qabatu gara qashii jirma akkana fakkaate. Amma officially isaan dadda. 250 garuu barbaadee bituu hin dandeessu. Sanirraan gibiraan maal adda addaatiin. I don't know if you saw what he was saying yesterday, Jimmatti. Magala guutuu diiganii fixanii. Sir, did he come from Mars or from Las Vegas? I don't know. Akkuma keeyyoo dhalatee guddate. Magaalaa xixiqqoo gaaroo fudhadhu, galamsoo fudhadhu. Manni ka jiru karaa qofarra. Naganni ka jiru. Dukkaanni akkasuma achuma jiran. Kana diigee fixeeti. Ummanni Jimmaa kaasaa ta'ee qunyam jira. Ummanni akkamitti kaasaa gaafata milikaan irra taa'ee rasaasa matan naqa. You know? So the reason amma loudly wanni dubbatu jirru fi dhiibbaa godhu jirru tokko lolli dhaabbachuu qaba Itoophiyaa keessatti. It is a must. Lolli dhaabbachuu baannaan naannoo diasporaa takka ka harka distii keessa kaatanii jirti. I'm all for diaspora to go back and invest, to go back and work, to go back and visit their family. Garuu haalli lolaa kun itti fufnaan foora waan kee keessan hin kasaarinaa.
namni birrii miliyoona takkaafsanii ol qabu Gondar irraa Gojjam irraa Wallagga irraa Baale irraa hundi saabbatee Finfinnee naannoo isiitiin galee amma. But they think Finfinnee will be safe. No, it will not be safe if this war continues. Kanaaf isin warri alaatis ummaa ta'e isin dukkaana yoo bante mana yoo ijaarte is fine. Yoo immoo bu'aa qaba jettee dalagatte is fine. Garuu haala kana baatee abukaatoo warra biyyaaf ummata diigaa jiru ta'uun Rabbi birattis ummata birattis nama gaafachiisa. This time we are not going to be lenient. Expose goona nama kamu ka biyya sanitti lola deeggaree ummata keenya biyya teenya wal ficcisiisu jiruuf sirna bineensa shayitaanni ergatu kan nama ajjeesuuf ajjeechisiisuudhaan alatti dalagaa biraan qabne bira ala kana dhaabbatee justify gochuudhaan yaalu we will not tolerate that. Kana namu beekuu danda'uudha qaba jechuudha. Haala kanaan immoo usnees ilaallu biyya teenya ummata keenyaatu keessa carraaqee biyya sana waggaa 50-60 roorroo jalaa bahuudhaaf kumaatamaan lammii teenya itti wareegne amma maqaa keenyaan aangoo bayanii nama keenya fixaa qabeenya nama keenyaa saamaa diigaa haasidummaa akkana agarra. Maqaa keenyaan waggaa isaan biyya diigan callifnee ilaallu. Ibidda itti shidu jirra amma itti shidna. Ibidda kanaan yoo tole ni diriira. Ta'uu baannaan ni caba. Yoo itti meeshaa. Kana waggaa jennu isin harka dhuusisuudhaaf isin mirkaansuufa miti. This is a position of almost everybody in the government, outside the government. Nama tokko ka balaa malee nagaan barbaanne, ka lola malee nagaan barbaanne, diiguu malee ijaaruu hin beekne, balleessuu malee tolchuu hin beekne, ka bara baraan itti sharafaa itti hammaataa deemtu jecha nama tokko jecha sirriinis hin jiru biyyinis hin jiru uummannis dhumuu ittiin fufuu jechuudha. We will stop him. We will do whatever it takes to ensure we save our people and our country. Kana resolve Kenya akka hubattaniin barbaada. When I say Kenya, I speak on behalf of everybody in that country. I don't believe namni fayyaa qabu biyya san keessatti nama lola tokkorraa lola biratti utaalu. Dura Oromiyaatti lola eegale. Sanboota Tigraay jechee, Sanboota Amaaraa jechee, amma Eertira jechuu barbaada. What is this? Dura Finfinnee diiguu eegale. Sanboota Bishooftuu. Osoo jiru magaalaa xixiqqoo diiga. Kanaaf diigumsi ummataaf diigumsi biyyaa akka dhaabbatuuf tattaafataa jirra. Banni isin gaafannu nu dhaggeeffadha. We just want to be understood. This is intolerable kan caalaa tolerable ta'ee deemuu waa'ee itti buufuu hin qabneef hojii kanatti seenne akeenyi an amma deemuuf kitaaba isin gurguruuf miti. Kitaaba kan baay'ee online asuma kan ishu. As I always do, I want to have discussion with you face to face. I want you to challenge me. I want you to ask me. I want to debate. I want to discourse. So that both garuftan not dinimne kan jenne. Amma duras waan hojjennu hunda miidiyaas gaafa jaaru sin marenneeti. Sirna amma duras waggaa gaggeessinu suma marenneeti. Kamma kanas ni gaggeessina. Either we will shape it up or we will get out. Warri naatoo isaan irraa qabdanis warri killee takkas kaa'attanii killee taan achi kaa'attanis booda akka wal irraa laallee fi akka wal hubannuu fi akkuma isinitti immoo barbaade marii gaafilee yoo kaaftan gaafilee kan mareennu taata ni haasofna. Marii kana cinaa banatti kan godhaa jirra kaan immoo akkuma isin jee yeroo dheeraadhaaf magaalota adda addaatitti
wantoota keessaa mareetu qabnu saayyoota wajjin hogganoota wajjin mareetaa itti fufna. Kanarra jira galatooma. አማርኛ ናንጀቱ ጅራ እንዴት ዋላችሁ? ካሴቱ ልቀይራ አስቸኮልከኝ። ስላገኘኋችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ይሄ ቫይብረንት ኮሚኒቲ ነው። ብዙ ጓደኞች ቤት የመጣው ነው ይመስለኝ። እንኳን ተገናኘን። ያልኩት አጠር ለማድረግ ሀገራችን ውስጥ በጣም አስጊና አስፈሪ ሁኔታ ነው ያለው በአሁኑ ወቅት። ለእናንተ መንገድ ብዙም ለምን እንደማርዳት እንደሚባል ነው። አሁን ግን አለርት ላደርጋችሁ የፈለኩት አንዳንድ የመጣችሁ በተለይ የትግራይ ልጆች ስላየው የኤርትራ ልጆች ስላየው I want to tell you something very important. ሰውየው እብዱ አሁንም ወደ ሌላ ጦርነት ሊያስገባ ነው። ሰሞኑን እየተካሄደ ያለው ነገር ስታዩ ባለፈው አመት እየተካሄደ ያለው ነገር የሌላ ጦርነት ድግስ ነው። የኤርትራንና የኢትዮጵያን ጦር ትግራይን ለሁለት ከፍሎ ወደ ጦርነት ለማስገባት በከፍተኛ ሁኔታ ሲሰራ ነበር። በተቻለ መጠን በውስጥ ለማስቆም የተደረገው ሙከራ አልተሳካም። በሚያሳዝን ሁኔታ የህወሓት አመራሮች ሾርት ሳይትድ በመሆን የዚህ ዓላማ አሳቂ ሆነው እየወጡ ያሉት። ትናንትና ኦሮሚያ ላይ ጦርነት ጀመረ። በኦሮሞ ህዝብ ደም በኦሮሞ ብሔረተኝነት ተጠቅሞ ስልጣን ያዘ። የኦሮሞ ብሔረተኝነትና የኦሮሞ ህዝብ አምባገነናዊ ንጉስ ስልጣን ላይ ማቆየት እንደማይፈልግ ሲረዳ ወደ አማራ ወገን በመሄድ በኢትዮጵያ ስም የአማራውን ወገን ይዞ በኦሮሚያ ላይና በትግራይ ላይ ዘመተ። This was from 2020 to 2022. ከዛ በኋላ ትግራይ ላይ የአማራ ኃይሎች ኤርትራን ይዞ ትግራይ ላይ ያደረሰውን በደልና ውድመት ሁሉም የሚያስታውሰው ነው። አሁን ደግሞ አራት ሆኖ የተዋጉትን ጦርነት ከትግራይ ጋር ወደ ስምምነት ሲገባ ሌሎቹን ባገለለ መልኩ መሄዱ ለስልጣኔ ያሰጋኛል በሚል በአዲስ መልኩ ከኤርትራ ጋር ጦርነት መግባት ይፈልጋል። ይህ ጦርነት በሱና በፕሬዝዳንት ኢሳያስ መካከል የቦክስ ውድድር ቢሆን አይ ሃቭ ኖ ፕሮብለም with it። እነሱ አይደለም የሚዋጉት፣ የሚገዳደሩት እነሱ አይደሉም። አንደኛ የሚያውቀው የደሃ ህዝብ ነው፣ የደሃ ልጅ ነው አንደኛው። ሁለተኛው ይሄ ጦርነት ትግራይ ላይ ነው የሚካሄደው። አሁን እየተገፋ ያለውና የትግራይ አመራሮች በሚያሳፈር መልኩ ሚና ሲያወጡበት ያለው የትግራይን ጦር በሁለት ከፍሎ በትግራይ ውስጥ የእርስ በርስ ጦርነት በመቀስቀስ አንዱ ኃይል ተገፍቶ ከኤርትራ ጋር እንዲወግን፣ አንዱ ኃይል ደግሞ ተገፍቶ ከሱ ጋር እንዲወግን በማድረግ ጦርነቱን መቀሌ ላይ ማስጀመር ነው የሚፈልገው። for God's sake ምን ያህል ነው የትግራይ ህዝብ ሰፈር ማድረግ ያለበት? 17 ዓመት ደርግ ላይ ተደረገ። በሱ ስም ስልጣን ያዙት ኃይሎች አዲስ አበባ መሽገው ረሱት። ሲገፉ እዛ መሽገው እንደና ጦርነት ገቡ። ሁለት አሰቃቂ አውዳሚ ጦርነት ተካሄደ። የፈረሱ መሰረተ ልማቶች ሳይገነቡ የፈሰሰው ደም ሳይጠግብ ለተፈጸመው በደል አንድም ሰው ተጠያቂ ሳይሆን እንደገና ጦርነት ማምጣት ይፈልጋል። አይ ነው የትግራይ ልጆች በደረሰው በደል ላይ ኤርትራ ጦርና አመራር ላይ ቂም እንዳላችሁ እንዴት እንዳላችሁ I understand your pain and I want justice for sure። በዛ ቁስል ላይ ሌላ ቁስል የሚጨምር አካሄድ ግን በጣም አደገኛ ስለሆነ መከልከል ያስፈልጋል። በሰሞኑ የጻፍኩት ነገር these are things I don't want to write, I don't want to talk about ግን I am forced because I can see it coming። ካወቃችሁ ታስታውሳችሁ የትግራይ ጦርነትን መደገስ የጀመረው ስልጣን በያዘ በማግስቱ ነው። ሁላችንም የዛ ሰለባ ሆን ምንድን ነው?
በህዋት ለደረሰው በደል እያነሳ የሚያደርገውን ውንጀላ ስናስተጋባ ፋይናሊ የኢትዮጵያ ችግር አልፋና ኦሜጋ ህዋትና ትግራይ እንደሆነ ህዝቡን ማሳመን ቻለ። ከዛ ሀገሪቱን አስተባብሮ ትግራይ ላይ አዘመተ። እሱ በስልጣኑ ቀጠለ። ኢትዮጵያ በሚሊዮን የሚወሰው አለቀባት። ትግራይ ወደመች። ኢትዮጵያ ማብረም ወደቀች። he want to do it again. Okay? he want to split. ጌታቸውን ፋሽን ወደ ራሱ ይዞ የደረሰውንም ገፍቶ ከቻለ which is really scary TDF ለሁለት ከፍሎ አንዱ ወደ ራሱ ይዞ ሌላው ተገፍቶ ከትግራይ ጋር ከኤርትራ ጋር እንዲያብር ማድረግ ሌላ ጦርነቱ ቢገባው ይሄ የትግራይ ችግር አይደለም፣ የኤርትራ ችግር ብቻ አይደለም። ኦሮሞ፣ ሶማሌ፣ ወላይታ you better understand ልጅ ብቻ አይደለም ሄዶ እዛ የሚያልቀው። ሀገሪቷ ፈራርሳ ብቋፍ ላይ ደርሳለች። it will not survive the next war። ጤነኛ ሰው ቢሆን ኦሮሚያ ውስጥ ያለውን ጦርነት ያስቆማል። ጤነኛ ሰው ቢሆን አማራ ውስጥ ያለውን ጦርነት ያስቆማል። ጤነኛ ሰው በአሁኑ ወቅት ሌላ ጦርነት ኢትዮጵያና በአካባቢው ላይ አይፈልግም፣ አይመኝም። በነገራችን ላይ ይሄ የምለው ነገር ፓሲፊስት ስለሆን የሰላም አፍቃሪ ስለሆን አይደለም። ኤቭሪባዲ ሴይስ ኢት። እንደምትሰሙት ጀነራሎቹ አሁን እንግዲህ ከኃይለ ሥላሴ ዘመን ጀምሮ ጦር ውስጥ የነበሩ ባላለፉት 35-40 ዓመት ከተራ ወታደር እስከ አመራር የደረሱ ጀነራሎች ጦርነት መዋጋት ስልጣናቸውና ሙያቸው የሆኑ ሰዎች ጦርነት በቃ ይያሉ ነው። አመራሩ የቀድሞ ፕሬዝዳንት የተባረረችው በሌላ ጉዳይ አይደለም ነገራቸው። በቃ ጦርነት በቃ ስላለች ነው። ነጥያስ ኤቭሪዋን እዛ ሲስተም ውስጥ ያለ ሰው ለህይወቱ ፈርቶ ለስልጣኑ ሳስቶ እንጂ ጦርነቱ ሀገሪቷን እያወደማት እንደሆነ ይረዳል። ኢንፋክት አም ጀስት ዜር ስፖክስማን ከተቃዋሚው የበለጠ ከአክቲቪስቱ የበለጠ እኔ የታፈኑ የመንግስት ባለስልጣን ድምፅ ሆኜ ነው እየወጣሁ because the nightmare you know እዛ መንግስት ውስጥ ያሉ ባለስልጣናት ከሚሊተሪ እስከ ሲቪል ያለው በህልማችሁ ባሱ ውስጥ ቁጭ ብላችሁ ባሱ ወደ ላይ ሲገባ ወደ ገደል ሲገባ መንቀሳቀስ መውረድም ማትችሉበት ማስቆም ማትችሉበት ነገር ሰጥቶ have you experienced that kind of dream nightmare? That's a nightmare for the people in that country. So እመለምናችሁ በተለይ የትግራይና የኤርትራ አክቲቪስቶች whether you support this government that government whether you support this faction or that faction please do not support another war because we will not survive as a society as a country we will not survive another war አንዱ መልእክት እንድታደርሱ ሊፈልገው ይሄ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አልቆለታል it has collapsed ነጋዴው ንግድ ሙሉ በሙሉ ቆሟል ማለት ይቻላል። የኑሮ ውድነቱ ሰማይ ታሷል። በዛ ላይ አልፎ የተረፈችውን ኮሪዶር በሚል ከተሞች ላይ ያሉ ትንሽ ሱቆች የሚሰሩበት እያወደመ ያለው sometimes I feel like he is being sent by the devil to destroy the country. It's an incredibly scary situation. ይህን ፐርሰናሊ ለማድረግ ሳይሆን I just could not fathom what this guy is doing. ስለዚህ my message ለኢትዮጵያ ለኤርትራ ህዝብ ለብሔር ብሔረሰቦች we need to say no to war. ይህን ስል ፓሲፊስት ስለሆንኩ ሰላም ስለማፈቅር አይደለም ጓዶች። I tell you this as somebody who I think I understand politics to some extent. I understand the impact of war, not only on politics. You know, war is politics by the means ይባላል አይደለም? ጦርነት ፖለቲካ በሌላ መንገድ የሚካሄድበት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን የፖለቲካዊ ጦርነት አይደለም እየተካሄደ ያለው።
ሀገርና ህዝብ የማውደም ጦርነት ነው እስካሁን የተካሄደው። ምንም ፖለቲካዊ ትርፍ ያልነበረው። እስቲ ልጠይቃችሁ፣ ማን አተረፈ ከትግራይ ጦርነት? ኖበዲ። ኦሮሚያ ውስጥ በየቦታው ሰው በየቀኑ ኦን አቨሬጅ 100-200 ሰው ይገደላል። ኦሮሚያ ውስጥ last 6 years more people died in Oromia than ኃይለ ሥላሴ፣ መንግስቱ፣ መለስ combined። ኢትዮጵያ ውስጥ አይ ቲንክ አዲስ አበባ ውስጥ ያወጣው ጥናት ነው 1.5 ሚሊዮን ፒፕል በጦርነትና በጦርነት ተያያዥ ችግሮች የተነሳ 1.5 ሚሊዮን ሰው ሞተ። ከዚህ በፊት እኛ የምናውቃቸው ጦርነቶች የ30 ዓመቱ የኤርትራ ጦርነት፣ የ17 ዓመቱ የትግራይ ጦርነት፣ የኦጋዴን ጦርነት፣ በተለያየ ቦታ የተካሄደ የነበረው ጦርነት ወይ ደግሞ ወደ ሰሜን ወደ ኮሪያ ይላክናቸው ወደ ኮንጎ ይላክናቸው ወታደሮች ሲደመሩ 1.5 ሊሆን አይችልም። Just think about it, you know. This is incredible. So, what I want to plead with you, እኔን አትደግፈኝ፣ እኔን ፖለቲካ አትደግፍ። ህዋትን ጥላ ደግፍ፣ I don't care. ኤርትራን ደግፍ አትደግፍ, I don't really care at this point. Because we are no longer talking about politics. We are talking about the very survival of the people and the country. So, whatever you do, ለዚህ ሰይጣናዊ አካሄድ ጭድ አትሁኑ። ለዚህ ሰይጣናዊ አካሄድ ነዳጅ አትሁኑ። Say, refuse it. Refuse the temptation. ብዙ ቁስል አለ እዛ ጋር። ብዙ ቁስል አለ። ብዙ ልዩነቶች አሉ። ብዙ ንዴቶች አሉ። ብዙ ቁርሾዎች አሉ፣ ቂሞች አሉ። ምንም ጥያቄ የለውም። እነዛን ወደፊት ፈጣሪ ካረዳን በውይይት በድርድር በቴራፒ ልንወጣቸው እንችላለን። ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፈው 6 ዓመት የነበረው ቀውስ የፈጠረው ኮሌክቲቭ ትራውማ is unimaginable። ኢትዮጵያ የሄዳችሁ ሰዎች፣ በቅርብ የሄዳችሁ ሰዎች እስቲ የሰውን ፊት ይዩት ጓዶች። People are spiritually, sentimentally, emotionally drained. የኢኮኖሚ ችግሩ ብቻ አይደለም። It is going to take us generations to get out of the trauma of last 6 years. Imagine if we add more war. So, የኔ መልእክት ገፋበታለሁ። I don't just preach. I will do whatever it takes to stop it. በተፈጥሮ ያለኝን ፈጣሪ የሰጠኝን ዕውቀት ተጽዕኖ whatever it takes, I and my colleagues will do whatever it takes to stop Abiy from taking us to another war. ከተቻለ አስፈላጊ ሁሉ ጫና ወደ ጦርነት እንዳይሄድ ያሉ ጦርነቶች እንዲቆሙ፣ ካልሆነ ግን ወደ ሌላ እሳት ሀገራችንና ህዝባችንን እንዳይከት we are determined to stop it. ከዛ በፊት ከጨረሰን fine. We are prepared to pay any price, any sacrifice to make sure ለኛ ለኦሮሞይ ደግሞ ተረዱ እንዳሁኑ ቅስማችን ተሰብሮ አይቀርበታል። ለረጅም ጊዜ ተጨቁረናል፣ ተንቀናል፣ ተፋይተናል። እንዲህ ስንናገር I want other nations to understand us. We feel the pain. በእኛ ስም ነው አብዛኛው ወንጀል እየሰሩ ያሉት። እኛ የታገልነው ጭቆና እንዲወጣ እንዲነሳልን ከማንኛውም ህዝብ ጋር እኩል ሆነን በቀያችን ላይ መዘረፍ መበዝበዝ ቀርቶ ሰርተን ከችግር ለመላቀቅ በማንነታችን መገፋት መጨቆን ቀርቶ ተከብረን ባህላችንን ታሪካችንን ማሳደግ ሀገራችንን እኛም የድርሻችንን ሁሉም ድርሻውን ይዞ
ተባብረን በዲሞክራሲና በፌደራሊዝም አብረን የምናደርግበትን ስርዓትን ለመገንባት ነው ያን ሁሉ መስዋዕትነት የከፈልነው። አብይ ባለፈው 6 ዓመት የሚያደርገው ፕሊዝ የኦሮሞን ህዝብ ፍላጎት፣ የኦሮሞን ህዝብ ዓላማ፣ የኦሮሞን ህዝብ ጥቅም ያማከለ አይደለም። አብይ is probably the worst of us። እንዲህ አይነት ናይትሜር ከኦሮሞ ፖለቲካ ይወጣል ብለን ፈጽሞ አስበን አናውቅም። ዝም ስንል የነበረው መናገር ከባድ ስለነበረ ነው። አሁን ከሌሎች ህዝቦች ጋር ሆነን ሀገራችን ወደ ሌላ ጦርነት እንዳትገባ፣ አሁን ያሉ ጦርነቶች እንዲቆሙ፣ ሌላ እልቂት እንዳይመጣ እስካሁን ለደረሱ እልቂቶች ዲል ነው። በመቶ ሺዎች የሚሆኑ የኢትዮጵያ ወታደሮች ትግራይ ውስጥ አልቀው this guy did not inform a single family። እዚህ ታውቃላችሁ የሀገር ወታደር ሄዶ ሲሞት ቤተሰብ ይነገራል። እድለኛ ሆነ የጎረቤት ሀገር ሰው ከሌለ በስተቀር አንድ ወታደር ሲሞት እናቱ አትሰማም። ለተሎን ሌላ ቤኔፊት ይቀርና the kind of disregard he has for human life is incredible። so እባካችሁ የሀገራችን ህዝቦች ብሎ የኤርትራና የኢትዮጵያን ህዝብ ኤርትራና ኢትዮጵያ በታሪክ ሂደት ሁለት ሀገር መሆናቸው እሙን ነው። እንደ ህዝብ ግን ይህ ህዝብ አንድ ነው፣ ሊነጣጠል የሚችል አይደለም። ኤርትራ ተበጥብጣ ኢትዮጵያ ሰላም ልታገኝ አትችልም። ኢትዮጵያ ተበጥብጣ ኤርትራ ሰላም ልታገኝ አትችልም። ኤርትራ ደህይታ ኢትዮጵያ ልትለማ የምትችል በቀጣይ ዘላቂ ሰላም የሚመጣበት እድገት የሚመጣበት ሂደት ሊኖር አይችልም። The same is true inside Ethiopia. More than ever before, our faith is intertwined. ይሄንን አሁን የመጣ ችግር አሁን የገባንበትን መቀመቅ ተደማምጠን ተባብረን ልንወጣ እንችላለን። እድል ካለን ፈጣሪ ካረዳን። እንደ ትላንቱና ግን ጣት እየተከታሰረ የተራ ፖለቲካል ስኮር እያደረገ የምንሄድ ከሆነ ሁሉም የለፋበት ሁሉም መስዋዕትነት የከፈለበት ተረስቶ የባሰ አደጋ ውስጥ እንዳንገባ አደራችሁን። የጦርነት ማገዶ አትሁኑ። ለጦርነት ደቦ አትውጡ። በማንኛውም ወገን ይሁን ሁሉም ጦረኞችና የጦር አበጋዞች ከቻላችሁ ተማጸኗቸው፣ ከቻላችሁ ምከሯቸው፣ ወይ ጫና አድርጉባቸውና ሀገራችንና አካባቢያችን ሰላም እንዲመጣ እንስራላለሁ። አመሰግናለሁ። ጥያቄ ወይም ጥያቄ ያላችሁ በአማርኛ፣ በኦሮምኛ፣ በእንግሊዝኛ፣ በሌላ በምትችሉት አስተርጓሚ እንፈልጋለን። ማንችለው ቋንቋ ከሆነ እዚች ጋር መጣችሁ ጠይቁት። ፈያቴ ናት በአማርኛ ላይ ጀምር መሰለኝ ነው የጥያቄው መፍቻ አደርገው። ብስሚላ ቶሌ ፈያቴ ጆር ማመድ ጋፊ ነንጋፈች ወርባቱ ቀብሶን በረኩም ለማፊ ኩዳፉ ወሉማን ታኔ ጀልቀምነሱን ኦሮሞ ፈረስቱት ሎጎን ከኛ ኦሮሞ ፈረስቱት አመሞ ሰባብ ሰብለሞታ ሁንደ ያምቴ ብየተናደን ደመችዝ ነው ይቻጅርታ ጉጃል ያደቹ ባሉ ሶቺን ኡመታ አማራ ዲበመኒ ባኒ ቴሳኒ ፍሌ ቤከምቲ ከነቴ
akkasumatti warreen silaa galtii jijjiiruu barbaadu hundaafillee beekamtii kanaa deemaa jirti. Gabaabdumatti wayita saba lammoota biyya balaalachuu yaamaa jirtu islaamuun keenya akka duratti Oromoo faris jaa ammoo Itoophiyaa faris hin jennamoo maal jenna? ሰባ ሞቱ ጉቱ ያመቻ ይርታም ይብየን ደሞት ይምታ የዱሮ መጀመሪያ ስሎጋን የነበረው ኦሮሞ ፈርስት ነበር የሚለው አሁንስ እርሶ ምን እንበሉት ኢትዮጵያ ፈርስት ነው ወይስ እንደ ዱሮ ነው ኦሮሚያ ፈርስት ምን ነው ምክንያቱም ብሔርና ብሔረሰቦች ጥያቄ እየጠራ ስለሆነ ከዛ አንፃር ነው ስለዚህ ገለቶ የሚልፋዱ ሌላ ሰው ድሉ መጠቀም ወይም ደግሞ ወደ ስቴጅ መልሰዋለሁ ተንካለች ወደዚህ My name is Hassan Thompson and I am actually from Oklahoma and I am very I would say naive. I don't know anything, so I'm here to learn. So anything I only heard about Jawahar Mohammed from online, so I'm open-minded. I am about one thing, one Ethiopia forever. And one highlight was I met his guard when I got here 3 hours ago, and he was very good to me, and he lightened up, and he even asked me, I said, hey, is this only Oromo people or any other people are welcomed? And he said, no, this is for everybody. So that I was like, okay, because I don't speak Oromo. I only speak English, Siltinya, and Amharic. So I am grateful to be here and to learn from these awesome people. My question for Jawahar Mohammed is one, what are you doing to unite Ethiopia? And secondly, it is okay to be proud of Oromo and Silte. I'm Silte myself, but we have to do everything we can to unite. It is okay to list the negative things that Ethiopia is struggling, Ethiopia is doing, but as he's explaining we are struggling with, what is he doing to unite Ethiopia? My other question is, what is your goal? I know this is not as people say, this is fundraiser, but what is your goal by going around and speaking? And last but not least, I am Christian, and I will continue to pray Ethiopia, even for Jawahar and all of you guys. Thank you. All right. Any other person? Okay. Okay. Hayır, düğüne temel Jawahar Mohammed. Durantırsa baga ürünü gelen üniversiteden cevap. Kendisi gafin fiyata kuma takican sen Oromon anga arrati jechuudha. Qabsoo harlaman gaggeessu jira. Hara takkamu diinarra fulleeffannee gaggeessina. Lammadama walirratti qabsoo jira. Amma ati qabsoo ammas jalqabde kana keessatti sooshaal miidiyaa gubbatti nama takka khasi mormanii agarra sooshaal miidiyaa gubbatti jechuudha. So walumaa galatti jechuudha 100% diinarratti fulleeffatee qabsoon Oromoo yoom bakka takka walitti deebi'ee deema yoomi walirratti bobba'uu dhaabbatti hanga kun hin jijjiiramnetti we can do nothing. Kanumaan jecha barbaadaa ulfaadhu galatoomaa. መጀመሪያ ስሜ ናትናኤል አስመላሽ ይባላል። የትግራይ ተወላጅ ነኝ። አይደን ነው ስንት የትግራይ ተወላጆች እዚህ እንዳላችሁ ብዙ ጊዜ ዳላስ ስመጣ እንደዚህ አይነት ስብሰባዎች ሲካሄዱ እጠይቃለሁና ስንት የትግራይ ተወላጆች አላችሁ ብዬ እጠይቃለሁ። ካላችሁ ብዬ ነው፣ ከሌላችሁ እኔ ብቻ ነኝ ማለት ነው። እኔም የለውጡ ደጋፊ ነበርኩኝ እንደ ትግራይ ተወላጅ። ህወሓት በትግራይ ህዝብ ስም ብዙ ግፍ ፈጽሟል። ስፔሻሊ በኦሮሚያ አሁን በምንሰማው የሀገሪቱን ኢኮኖሚ የኦሮሚያ መሬት በመሸጥ ሀብት በመዝረፍ የትግራይ ህዝብ
በኢትዮጵያ ህዝብ እንዲጠላ አድርጓልና አሁን ያለው አብይ አህመድ ኦፍ ኮርስ የኦሮሚያን ህዝብ አይደግፍም። ነገር ግን ከኦሮሚያ ነው ብለው የሚደግፉ ሰዎች አሉና አንደኛ እነዚህ ሰዎች ያለ ምክር ነው። ሁለተኛ እንደ ትግራይ ተወላጅ ኢትዮጵያ ሁሌ ጦርነት ውስጥ ስትገባ ዋጋ የምንከፍለው እኛ ነን። ብዙ ጊዜ ጦርነቱ የሚካሄደው በትግራይ መሬት ነው። አሁን ያለፈው ጦርነት አይታችሁታል። አሁን ከኤርትራ ጋር ልንዋጋ ነው። ስለዚህ ጦርነቱ የሚካሄደው በትግራይ ድንበር ነው። መስዋዕትነት የሚከፍለው የትግራይ ተወላጅ ነው፣ የትግራይ እናቶች፣ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ናትና ጃዋር እንዳለው ሁላችንም ይሄን ጦርነት ማስቆም አለብን። ሁላችንም 27 ዓመት ሙሉ ጨለማ ያለን ሰውዬ ኢትዮጵያን በ6 ዓመት ወደ ጨለማ ቀይረዋልና አንደኛ ሁላችንም ይሄን መከላከል አለብን። አንተስ ምንድን ነው የምታደርገው? ስፔሻሊ ይሄ ጦርነት እንዲቆምና አብይ አህመድ ወደድንም ጠላንም በኢትዮጵያ ህዝብ ተጠልቷልና ይህን መንግስትም ለመቀየር የተሻለ መንግስት ለማምጣት ምንድን ነው የሚጠበቅብን? ሁሉም በኢትዮጵያ በሚዲያም በምን የሚታገለው ውስጥ ምንድን ነው መስራት ያለብን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። Thank you. Anybody else? All right. Okay. Kottagaran. Bismillah. Ini dia agak pilih kamu. Jawari yang biar masak. Harap dia tiba ikan macam. Jawar. Lenca. Fakir nama. Rabbi siapa karu. Turun liba yang jadi informasi ini orang tu kata kau Rabbi siapa? Ya, so Rabbi nu akar karu si akar kalgada tikabdu kan syata Rabbi si akar kar umri era plus bakil jiran nisa Kenya ni, ani Kenya like 80 years ago tulen ani itu jujur menjira ciso yang punya kisah garu Kenya saving nanti fakar wala ondura ofeeku caalaa lubbuu nama tokko lubbuu hayyuu namaa tokko achi fuudhanii uummata hunda akka namoonni rakkama saniif yaadii waan irra caalaa jireenya isaatu na yaaddisa bilisuu inshaallah Prime Minister Itoophiyaa ni taata kun shakkiin qabu inshaallah inni bara siyaa beeressu Hey. Yeah, let's do that. Okay. Hey. Anis gaafii mataa kiyyaa osoo hin ta'in gaafii yeroo adda addaa namoonni haasan alarratti haasan san namoonni sun as dhufanii erga hin gaafatin namni kuni hayyuu siyaasati saahiba keenya hoogganaa keenya jee bira dhabu gaafii hawaasa san hin gaafadha uummataaf haa deebisu. Obbo Jawaar ati horii guddaa biyya keessaa baankii keessaa qabda jedhan horii qabdu san mootummaan sirraa fudhate jedhanii dubbatu uummataaf maal deebifta? Galatoo. Amaranya. ትልቅ ገንዘብ አለህና መንግስት ስለያዘብህ ነው ተቃውሞ የጀመርከው ምን ትላለህ ነው መልሰው ነው ጋፊኒ ኦሮሞ ፈርስት ቱርቴ አማማሊ ጀቱ አምፒስ ፈርስት ነው እየየም ሲዳላ ነው ይባላል ኦሮሞ ፈርስት ኢትዮጵያ ፈርስት አማራ ፈርስት ስልጤ ፈርስት ወጥተህ መግባት ትችል ነው ማነው ስልጤ ወዳጅ ከአዲስ አበባ ተነስተህ ስልጤ መድረስ እያልቻልክ ስልጤ ፈርስት ብትል ምን ዋጋ አለው? That's the point guys, let's be serious. እኛ ኦሮሞ ፈርስት ፌደራሊዝም እንገንጠል አንድ ዩኒቲ ምናምን ስንል there was a country ዲሞክራሲ የለም ግን
ስርዓት ነበረ። ነው ሀረርጌ ሄደህ ትመለሳለህ፣ ጅማ ሄደህ ትመለሳለህ፣ ወለጋ ሄደህ ትመለሳለህ። ደሙ ደንደይሳየቹ ጋፈስ ቡአማል ቀበማ ኦሮሞ ፈርሲታቴ ኢትዮጵያ ፈርሲታቴ ዶራ ሲኖቹ ባቴ መነጋልቴ ገሩ እንደይሱ ነገያን ዱርሱ ቀበሙ አውንዳው ኦቀብ ይገልጠን ብልጅልጅ እንዲ ከራራ ካይሃን አንሸው ወደሚና this is deceptive namni azaba keesi jiru isatti nama kareet fuudhanii butanii mallaqa irraa fuudhan amma lamaan irraa gaafa nagayaan dubbadhu warri qawwee malee naan jechaa ture hangalee baatii lamatti adeeragii irraa qabanii mallaqa waliin naa qabnaan jechuu ture. So these are hypothetical things. To me, the number one agenda in Ethiopia should be restoration of peace. ሰላም ካመጣን እየፈረሰ ያለውን ሀገር መልሰን መገንባት እንችላለን። በነገራችን ላይ ስለ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ የኤርትራ አመራርም የኤርትራ ሊቅም መጠንቀቅ አለበት። የኢትዮጵያ ቀውስ ሁሌም ወላፈኑ ከኤርትራ ተርፎ ያውቅም፣ የኤርትራም እንደዛው ነው። የኢትዮጵያ ከዚህ የባሰ መፈራረስ ኤርትራን ይዞ ነው የሚሄደው። ሶ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ማምጣት የኤርትራ መንግስትና ህዝብ አጀንዳ መሆን አለበት። አለበለዚያ የዚህ ወላፈን እዛ መድረሱ አይቀርም። አሁን እያየነው እንደሆነ ምን ነበረ ስለነበረው ኤርትራና ኢትዮጵያ ሰላም ሲጀምሩት 2018 ወደ በኋላ ሄዱና የኔ ኢንተርቪውና ጽሁፎቹን ይዩ። ትግራይን ያላሳተፈ ሰላም በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ዘላቂ ሊሆን አይችልም። It's a matter of geography. እንዴት ነው በመቀሌ ላይ ተራምዶ አዲስ አበባና ፊንፊኔና አስመራ ሰላም ሊፈጥሩ የሚችሉት? የሰላም ስምምነት ሳይሆን የጦርነት ስምምነት ሆነ። we end up in war። በዛ ጦርነት ሁለቱም ሀገሮች ናቸው የከሰሩት። የትልቁ ገፈት ቀባሽ ትግራይ ቢሆን ጦርነቱ አማራ ውስጥ፣ አፋር ውስጥ ሁሉም ቦታ ተዳረሰ ማለት ነው። ሶ ኦሮሞ ፈርስት ትግራይ ፈርስት የሚለው አይ ኖ ፕሮብለም ወዘት። አሁን ግን ቅልጡ ነው። እነኛ የቅልጦች ጥያቄዎች ናቸው። ፈርዲኒቲ የጁ ጋብሌን ሱራም ፈርዲኒቲ ዲማፋኖ ፊ አማራ ወልቀብ ሲተት የምቱ አማስ አጃዳ ዱራት ራካ ነው ኑፊ አዮኒ አማራ ገራገሩማ ሲያሳ ቀምና ጉዳይ ቀም akkaataa seenaa itti yaadannu seenessa irratti akkaataa biituu gara fuulduraa buluu qabdu irratti hariiroo har'aa irratti garaagarummaa guddaa qabna. Kun gaarii qabu na caalaa namni isaan dhukkee irraa kaasanii sitti waan jiru itti fakkaatu. But the fact is akkuma namni dura jechaa ture osoo Oromiyaan nageen argannee Itoophiyaan nageen argattu jenneeni the same applies. Amaarri nagee argachuu baannaan naannoon Amaaraa nagee argachuu baannaan ኢትዮጵያ እንደገና ገጡ ኦሮሚያ እንደገና ገጡ። we share the longest border ወልኬሳ ገላ ኦንክሌቭ ፊ ስካተር ድረቴ ናኖ ሳኒ ገይሳ ኦንክሌቭ ኡመት ኦሮሞ ትጅረካ ጎድረ ቀቡ ኦሮሚያ ገይሳ ለሚለሳኒ ጅረ ሄዱ አከ ሲምፕሊ ነምን ላፊሴ ላሉ ሀነታው እንደንደው hamma fedhes wal qoccolu hamma fedhes mata wal kusi rabbi wal keessa nuume seenaatu wal nunaqe seenaaf duba deegni jiru dandeewu waan amma jiru irraa sirreessaa deemta faanoo abiyyi dhiibee jette eegaa ijoolleen tun hedduun bara gaafa qabsoo godhaa turre san warra wajjin goondare gocha biree baa ture ilaalcha garaagarummaa osoo qabnu sanboota dhufee nurratti lola baruudhaaf guuza baafate federaalizimii isiniif hin diiga sirna kaleessaatiin deebisa jee nurratti duulchisee jechuudha.
Gaafa kan funyaanitti dhachiiseeti Tigraayitti dulchise. Hoggaa alaaf keessa micciiranii harka kannisiisan. Warra kalee danfisee hidhachiisee Tigraayii Oromiyaa irra bobbaase. Halkan mata qoqa wayla faadhaa jedhe. Will you do it? Dhiiroo waan laaluuti uummata haqaati. Waan sirratti akka ta'u hin feene namarratti akka ta'u hin fedhin osoo diinuma fedhallee yoo ta'e. Mataa fi meeshaa isa hidhachiisa. Amma kalee gaafa nu dha'u isaanii godaanee dhachiisuutti dhukaasuu ture. Amma immoo hoggaa isaanii wal lolu keessa taa'eeti isaanii lolu barbaada. Iyyaalli hamma ammaas godhe beektaa? Ni beektanii gaafa gurguddannu. Dhufeetti dhagaa darbatee mana gala. Mana ummaa isaa jala seena. Namichi dhagaan dhaame sun manatti ol darbaa ummaa fi ijoolleetti qoofi akkoonis dhagaan dhayaa jechuudha. Gaddaafaa itti uume Oromootti fiduu barbaada. Nuuf amaari wal falmina. Wal qocolla. Abiyyi jecha garuu wal loluun qabu. Not for this guy. It's not worth it. ምንድን ነው እያልኩ የተነሳው ጥያቄ ፋኖችን ገፍቶ ያስወጣው አብይ ነው አልክ። ትሩ እነዚህ ልጆች ብዙዎቹን እናውቃቸዋለን። በወያኔ ላይ ሲደረግ የነበረውን ትግል ተሳትፈናል አብረን። ልዩነት አለን። አዎ በታሪክ ጉዳይ ላይ ልዩነት አለ። የአማራና የኦሮሞ ሊግ ከፍተኛ የሆነ የአይዲዮሎጂካል ልዩነት አለው። ይህም መሸፋፈል አያስፈልግም። በታሪክ ላይ አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ወደፊት ሀገር እንዴት መመራት ባለበት ነው የሚለው ላይ ሁለት ትላልቅ የፖለቲካል ኮሚኒቲ ነው፣ ራይቫል ነው። ነገር ግን ልዩነቶችን በክርክር በድርድር በውድድር መፍታት እንጂ የማንም ተስፈኛ ጭሉሌ አምባገነን መጠቀሚያ መሆን የለብንም። 2018 በኦሮሞ ብሔረተኝነት ስልጣን ያዘ። እኛ ጋር አምባገነንና ንጉስ የሚሸከም ጫንቃ ስላልነበረ ስንቃወመው በኢትዮጵያ ስም እየማለ የአማራ ሊቃን ከጎኑ አሰልፎ መጀመሪያ እኛም መጣ፣ ከዛ ትግራይ ላይ ዘመተ። ጦርነት ውስጥ ማግዷቸው ካስጨረሳቸው በኋላ በዚህም ጫና ሲደረግብና ፕሪቶሪያ ላይ ሲደራደር ለጦርነት ጋብዟቸው ለሰላም አልጋበዛቸውም። ምንድን ነው ያሉት ኦሮምኛ? በራስህ ላይ መሆን የማትፈልገው በሰው ላይ አትመኝ፣ ጠላትም ቢሆን። እኔ የአማራ ሊግ ቦይ ኖሮ አብይ ያደረገውን ነገር አልቀበለውም። ለጦርነት ተጋብዬ ለሰላም የምቀርበት ምክንያት የለም። So they feel they were betrayed and they were betrayed. ትግራይ ለምንታት ስንት ድራማ ነው የሰራው? ወለጋው ሰው አለቀ የተባለ ፓርላማውን ሲያስለቅስ የነበረበት ወይ ነው እኮ ዲቴሉን ብንናገር ነገሮች ያባብሳል ብለን የምንተው እንጂ። therefore የአማራም ሆነ የኦሮሞ ሊቅ ወጣት አንቂ ህዝብ ማወቅ ያለበት ልዩነቶቻችንን በክርክር በድርድር መፍታት እንችላለን አለብን። ፈጣሪ የፈጠረው ስለሆነ በታሪክ ሂደት we share the longest borders. ኦንክሌቭ የሆነ አማራ ክልል ውስጥ ያለ የኦሮሞ ማህበረሰብ አለ። ተሰባጥሮ ኦሮሚያ ውስጥና ደቡብ ውስጥ ያለ የአማራ ዜጋ አለ። ምንም ነገር ብንጠላላ ልንለያይ አንችልም። ይሰፋ በቃ ተላርቀን ራሱ ልንለያይ አንችልም። therefore ያለን አማራጭ ልዩነቶቻችንን ኮምፕሮማይዝ አድርገን ኦሮሞን ብቻውን እንደፈለገ አማራውን ብቻውን እንደፈለገ ሳይሆን ሰም ጊቭ ኤንድ ቴክ ተደርጎ ሀገር ማስቀጠል ነው። ይሄን ለማድረግ ደግሞ ቅድሚያው መሆን ያለበት ሰላም ነው። ኦሮሞ ፈረስት ነው፣ ኢትዮጵያ ፈረስት አለ። ሰላም ፈረስት ነው ያልኩት ምክንያቱም ሌሎቹ ጉዳዮች ደውልከው ያው ጦርነት ከሄደ ኢትዮጵያ አትኖርም፣ ኦሮሚያ አትኖርም፣ ትግራይ አትኖርም። I tell you this as somebody who understands history and political situations.
ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት ብሎኗ በሙሉ ይላል በገደል ላይ ወደታች እየሄደች ያለች ሀገር ናት እያሉ የሚናገረው ለዚህ ነው። ሶ ሰላም ማምጣት ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል። My brother asked me, brother from Silte, is this for only for Oromos? No, it is not, and it cannot be, and it should not be. There is no problem in that region. One person, one group of people, one ethnicity, one religious group can solve. The level of fragmentation, the level of moral decay, the level of economic distribution that has come over the last 6 years, and of course before that, is so complicated. No group can resolve the problems alone. So, every group of people in that country need to cooperate, need to communicate, need to converse, and we need to be ready to compromise. The first step should be to stop the wars in Amara and Oromia, and to stop Abiy's march towards a new war with Eritrea. Not because we have love for Isaias or we have hate for Abiy. Because first of all, the war will be in Tigray. It will be more devastating than ever. I don't think Tigray can recover from that. I don't think Ethiopia and Eritrea can recover from another war. Therefore, we need to make sure he does not plunge us to another war. And this is not something Oromos can do by themselves. We will do our share. And we are doing our share. We are speaking loud. And we are doing everything we can to make sure it doesn't take us there. But we need everybody to participate. What's your goal for going around? Not to sell the books. You could buy it online. I could sign it online for you as well. Technology, I lost it. I'm going around to raise awareness, to communicate, to converse, so that you already know the problem of the country. I just want to ring the bell so loud that you don't go back to your bed and sleep. Because the danger we are facing is the kind we have never faced before. Oh, we have been in war. The Ethiopian state has been a product of war, no question about it. But we have never been to the kind of war. Not only because the domestic forces are at each other's throat, but also external forces are deep in our politics, deep in our security forces on all sides. So we have to make sure we restore peace, we restore the state, then we will have a platform for repairing any damage Abiy and his predecessors have committed. Qabsoo walirratti buleessi biyya kaase sunna yaachisu isa dhaqee booyi nagaa kana fakkaate gara teessi nagaa bate hedduu isin cinqe walii wacuun gaarii kan waas geenye bar yeroo hunda kan jedhu naaf hedduu tapha kan ta'e na dhoo wali baate ijoollummaan keessa guddadde. I love the debate. I love when people oppose me, when people criticize me. It sharpens me. Duras bar tokkummaa jennee haa wallifu malee duras bar hoggaa wayyaaniin himus barka miira qabaa ture hedduudha. Don't forget that, yeah? We need a critical mass, sizable critical mass. Fuldura deemu. Revolution kamiyyuu jijjiiramni kamiyyuu maximum 3% isu actively participate godha beeki. Sadarkaa adda addaa nama keenya hirmaachisa deemna. Kanaaf mormii amma namoonni adda addaa cinaan kan wajjin qabsaa'aa ture. Mormiin fakkeenyaaf mormiin maka'u gariin waan nuti jechuu kana galuu fi dhabuurraa qabu mormuu jira. Gariin tun mootummaa Oromootii kanaafuu tuna yoo kuufine tanaa udhamna ka jiru jira. Galiin Hamana Adama Kabate, Lavin Koker Rakatejira. It's all legitimate, Nero. Who got up a Hundim? Kangaring it is Hagal to Webwata.
taana jawsi dhuguma qaba kamana dama qabus korwan keessa gurgurate tajjaare rabbi jaati rallalina you know so it's fine it's okay we know how to navigate this jingamina when you tolerate more and more asbani likimali asbani nama sirnis rashalu rakofru fi safata wadu sun harami that should not be tolerated morbun falmachun malgochun no problem kaite garu one clearly sirintari one yakka tay namni akamitti bartoko toko mananja hai par qurban rashana su shani dananya shani mi shaytana yote namar kan qabdi gabufte oso mana mutin dakira kamajilta how can you justify that and America they say you want to justify that that's bullshit you know I cannot tolerate that kind of stuff beyond that kurra konga bu mormin bila tolerate kora devna dibba ini dibba general understanding ko barbanna khabira ትግራይ ወንድሜ ያነሳው አብይ ኦሮሞ ስለሆነ የሚደግፈው አለ ግን ሪሌቲቭሊ I think we are better ህወሓት በህዝባችን ላይ ያን ሁሉ ወንጀል ሲሰራ አንዱ ኩርፊያችን በቂ የትግራይ ድምፅ ወጥቶ አልተቃወመም የሚል ነው በኦሮሞ ግን እስር ቤት ቢኖርም ኮራለሁ መጀመሪያ ጦርነት እንዳንገባ ከፍተኛው ድምጽ ያነሳው ኢቭን ከትግራይ በፊት የኦሮሞ ሊግ ወደ ትግራይ ጦርነት እንዳይገባ ከዛ በኋላ በጦርነቱ ወቅት ኦልሞስት በአጠቃላይ ባለው የኦሮሞ ተቃዋሚ ኢቭን በስርዓት ውስጥ ያሉ ጀነራሎች ሳይቀር በተቻላቸው መጠን ወደ ጦርነት እንዳይገባ ከዛ በኋላ ያ ጦርነት የሚያደርሰው ክፋት እንዲቀንስ ላውድ ተቃውሞ ነው ሲደረግ የነበረው እዚህ ውጪ ማለት ውስጥ ከዛ በኋላ ጦርነቱ በፍጥነት እንዲቆም ግንባር ቀደሙ ሚና የተጫወቱት የኦሮሞ ጀነራሎች ናቸው አወዘር አይኖ ባንስማማም ከውጪ ሲደረግ ባቢል ላይ ሲደረግ የነበረውን ጫና ከውስጥ እጁን መጠምዘዝ የቻሉት የኦሮሞ ጀነራሎች ናቸው ንፉግነት ነው የሚሆነው ይሄን ክሬዲት ካልሰጠን ያ ማለት አብይ ስለሆነ ስርዓቱን የሚደግፉ የሉም አሉ በሁለት ልከፍላቸው ትችላለህ አንዳንዶቹ ከማላቀው መላክ የማቀው ሰይጣን ይሻላል በሚል ወይ ደግሞ ከባዕድ መላክ የራሴ ሰይጣን ይሻላል በሚል ብሂል አብይ ከወደቀ ወደ ትላንቱ እንመለሳለን በሚል ብሂል ይደግፋሉ ሌላው ተጠቃሚ ተደማሪ ነው ምንም ይጥፋ ምን እኔ እስከተጠቀመኝ ድረስ ለደግፈው የሚል ነው በተቀምጠው በኦሮሞ ውስጥ ለዚህ ሰውዬ ወንጀል ያለው ድጋፍ በኦሮሞ ውስጥ ብቻ አይደለም በብልጽግና ውስጥ በጣም ትንሽ ነው ኦፒዲዎች ሲሰሩም አገልጋይ እንዲሆኑ ስለተሰሩ ማን እንደሰራቸው ታውቃላችሁ አገልጋይ እንዲሆኑ ሰሪ እንዲሆኑ አድርባይ እንዲሆኑ ስለተሰሩ ነው እንጂ ከልቡ ይህን ስርዓት የሚደግፍ እኔ የማውቀው ሚኒስትር ዴታ ጀነራል ኮሚሽነር የለም እብደቱን የማይ የለም ግን ይገለኛል ከስራ አባሮ ቤተሰቦችን ይበትናል ከሚል ስጋት ነው ያለው እንጂ ስርዓቱ እንዲቀጥል ይሄ በህዝብ ላይ የሚደረግን ወንጀል ለኛ ነው it's painful for us በአንድ ወገን ከዚህ በፊት የነበሩ ስርዓቶች ያልፈጸሙትን የግድያና የዘረፋ ወንጀል በኦሮሚያ ላይ ይፈጸማል በሌላ ወገን የኛን ካባ ለብሶ በሌላው ህዝብ ላይ በሚያደርገው ወንጀል እኛ እንጠላለን እንሞታለን እንጠላለን understand us no this is a position we have never been
እየተገደልክ ብሌም ትደረጋለህ። So we are saying enough is enough. Loud and clear. ይህን ስናደርግ we want partners across. ይህንንም እያልን ደግሞ ዛሬም ሌላ የሚል ካለ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በኢትዮጵያ ጦርነቶች ሁሌም ትግራይ ይጎዳል። yes ከአድዋ ጀምሮ ትግራይና ኤርትራ ከፍተኛው ተጎጂ ነው። ከዛ ወገዴን ሶማሌ ክልል ሎወር ባሌ ሐረርጌ ያሁን ጦርነት ለየት የሚያደርገው ምንድነው? የድሮ ጦርነቶች በረሃ ውስጥ ነበር ጠረፍ ላይ። ያሁን ጦርነቶች መሀል ሀገር ሜዳው ላይ የእርሻው ማከል ከፍተኛ የህዝብ ዴንሲቲ ያለበት ላይ ነው። ጦርነት ዛሬ እየተደረገ ያለው ወለጋ ላይ ነው። ጦርነት ዛሬ አርሲ ላይ ነው፣ ሸዋ ላይ ነው፣ ጎጃም ላይ ነው፣ ጎንደር ላይ ነው። ይሄ የኢኮኖሚ አክቲቪቲ የሀገራችን ኢኮኖሚ ትልቁ ግብርና ነው። ሲቪርሊ ዲስረፕት አድርጎታል። ከፍተኛ የህዝብ ዴንሲቲ ባለበት አካባቢ እኛ ከቆላን የመጣ ነው። ጦርነት እዚህ ቢጀምር ትንሽ ጎጆ ያለ በግመላህ ጭነት ትሄዳለህ። ይሄ ህዝብ የትም ሊሄድ አይችልም። ሴትልድ አግሪካልቸራል ሶሳይቲ ነው። ጉዳቱን ከፍተኛ የሚያደርገው የስቴቱን አቅም እያመናመነው ያለው ይሄ ጦርነት እዚህ ላይ መካሄዱ ነው። ወደ ትግራይ ስንመለስ ላውድ የሆነ ነገር መናገር ያለው ለምንድን ነው? ይሄ ክልል አትሊስት በቅርብ የሆነው 17 ዓመት ለነጻነት ታገለ። ሲታገሉለት የነበሩት ፊንፊኔ መጡና እዚህ ተደራደሩ፣ ደረሱት። ከዚህ ተሸነፉ፣ ሄደው እዛ መሸው፣ ወደ ጦርነት ገቡ። እያለ 2 ዓመት ያን ህዝብ አስጨረሱ። በስንት ጫና ሰላም ከመጣ በኋላ የፈሰሰው ደም ሳይጠግ ነው፣ የፈረሰ ንብረት ሳይመለስ በሌለ ሶ ኢምባራሲንግ የትግራይ በአመራር አሁን እያደረገ ያለው ነገር it is so embarrassing ዛሬ አይደለም የጀመሩት። ትራንዚሽናል ጀስቲስ ገና ሲጠየቅ ብዙዎቻችን ኢንተርናሽናል መሆን አለበት፣ በኢንተርናሽናል ትራይቡናል ነው ይሄ ወንጀል። አሁን ዛሬ ጀዋር ጄኖሳይድ አላለ ምናምን እያለ የሚጮኸው በሙሉ what was I say ለተፈጸመው ወንጀል ኢንተርናሽናል ትራይቡናል እንጂ መሆን ያለበት ዶሜስቲክ ከሆነ ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች የሚዳኙት ዳኝነት ፍትህ ሊያመጣ አይችልም። ኢንተርናሽናል ይሁን ስንል ኢንተርናሽናልን አይሆንም ዶሜስቲክ ይሁን ብለው የተስማሙት ህወሓቶችና የትግራይ ሊቃሎች ናቸው። እሱ ሚስቴክ። ከዛስ የፕሪቶሪያ ስምምነት ከተሰማሙ በኋላ ወደዚህ ጦርነት የገባ ነው በትንሽ ድንበር ጉዳይ ምናምን አይደለም። ወይ ጦርነት የተገባው ፈንዳመንታሊ የፖለቲካ ልዩነት ነው። ፓርቲኩላርሊ የትግራይ በኢትዮጵያ ውስጥ የወደፊት ዕጣ ፈንታ በሚለው ጉዳይ ላይ ነው። አብይ ሁሉንም ነገር ጨፍልቆ ስዩም እግዚአብሔር ሆኖ ንጉስ መሆን ፈለገ። የትግራይ ሊግ እንዲያለ that's why we went to war። ከሰላም ስምምነቱ በኋላ እነዚህ ፖለቲካ ጉዳዮች ተደራድረው ከመፍታት ይልቅ እያንዳንዱ የራሱ የግል ጥቅምና የቡድን ጥቅም ለማስከበር ለየብቻው በችርቻሮ ይጫወትባቸው ጀመረ። እየነገርናቸው because we knew him, we were victims, we were there. Do not fall for it. Negotiate on behalf of Tigray. Negotiate particularly on the issue of reintegration of Tigray, on the place of Tigray in the future Ethiopia. እያል መጨረሻ ላይ በችርቻሮ ያባላቸው ጀመረ። because they raised him and he knows them so well። አሁን ለሁለት ከፍሏቸው አንዱን ወደ ራሱ ይዞ አንዱን ገፍቶ ትግራይን and let me say it again and again ይሄ ጦርነት ባድመ ላይ አይደለም የሚካሄደው። ከተጀመረ ድንበር ላይ አይደለም፣ ራማ ላይ አይደለም፣ ዛላምበሳ ላይ አይደለም። this war is going to happen at the hinterland of Tigray። ምክንያቱም ኢንትራ-ትግራይ ሲቪል ዋር እየመጣ ነው። በአንድ ሳይድ ከመረብ ወማዶ ላር ባለው የተደገፈ፣ በአንድ ሳይድ ከቆቦዲ ባለው መንግስት እየተደገፈ ማለት ነው። ይሄ ህዝብ እስከ መቼ ነው የማንም መጫወቻ የሚሆነው? ሶ
የትግራይ ህዝብ እና የትግራይ ሊግ ከጎንና ከግራ ቆሞ ጌታቸው ደብረጽዮን እያለ ከማጨብጨብ ሁለቱንም ጫና አድርጎ አስፈላጊ ከሆነ አስወግዶ አንድ ሆኖ ከፌደራል መንግስት ጋር መደራደር መቻል አለበት። አለበለዚያ ሊያጫርሷችሁ ነው። If you thought the war in the past was bad, wait for the next one. የኔ መልእክት I hope you understand. I hope you communicate this to people. ምክንያቱም ከዚህ በፊት ያየነው ነገር ሙቀት ነበረ። 2018 ሙቀት ነበረ ስንናገር ከጥላቻውም ከምኑ የተነሳ ዛሬ አትሊስት ሰከን ያለ ይመስለኛል። ህዝቡ የጋፊን ብራ ወይ መለቃ ወልቀበቴ ለገይት ይጅራል መለቃ ቢሊዮን ወሊንገል ለማለ ዛሬ ቢሊዮን ቶኮ ቢሊዮን ቢሊዮን ዲደምራ ከወኔ ጃን ዮራ ቀበተን ፉዳቲ ሚሴሰቱን ከይሰኒ ራብሳጂ መለኒ ጀዋር መሐመድ ከሞቱማን ኢትዮጵያ ሞቱማን አቢ ቀባቴ ይላቴ ፉዴ ደመማ ነጋሳቲ ያብታሙ ለሙቲ ባከን ሀየማ ከነ ጅረኒ ፈረሙ ማራብሱ ቢ አደ ወርቱ ቢጆሌዳ በአማርኛም ልበለው ምክንያቱም የእነሱ ሶሻል ሚዲያ ልጆች ይናራሉ። ጀዋር ወደ ተቃውሞ የተመለሰው ትልቅ ገንዘብ 2 ቢሊዮን 10 ቢሊዮን 20 ቢሊዮን አልተስማሙም። አንዱ የዚህ መንግስት ችግር ውሸትም ላይ ራሱ አይስማሙምና ገንዘብ ባንክ ስለዘጋበት ነው አሉ። እውነትም የኔ ገንዘብ መንግስት ያለው ካለ ብድግ አድርጎ የእነሱ ካድሬዎች አሉ አሁን ኢንተርኔት ላይ ሲሳደቡ የሚሉ ለእነሱ ያከፋፍልላቸው ፈቃድ ሰጥቻለሁ ፈርም ያለው እሱ ለማለት ፈልጌ ነው። ጨርሻለሁ። አይ ቲንክ ዋን ራውንድ ወስደን እንቀጥል። yeroon qabnu sa'a torbatti asirra boonu ture is almost 8 o'clock. So automatica maallaqa charge waan nu godhaniif asirra boonu jira. Lama qofa gaggabaabsine lama qofa obboleetteenya dubartii obbo Tibbo nama sadii gaggabaabsatii nu gaafadha. Galatum carraa nagennuudhaaf gaafii baay'ee gabaabaadha. Akkuma 2018 dhaan jijjiiramni tokko biyya keessatti yoo dhufe Oromoon amma garaagarummaa yeroo sanii hin qabnu maali? Jijjiiramni akkuma carraa ta'e jarri kun ekonomiin biyya kollaapsii ta'aa jira. Haalli biyyaa yeroo san caala baay'ee sodaachisaadha. Jarri kun karaa yoo gallakkisan hireen Oromoon qabu maali? Akkasumas immoo hariiroon isin warroota jijjiirama kana keessa wareegama baay'ee kafalaniitiin jijjiirama kana fidan baay'ee waliin hariiroon ati qabdu maal fakkaata? Waliin haasoftanii jijjiirama kana fiduudhaaf sakrifaayii guddaa akka kafalame hin beekamu. Kanaaf amma carraan akkasii yoo dhufe yeroo sanii dhaabni ijaarame hin jiru. Akka dhaabaatti kan bulchuu danda'u jedhamee yeroo baay'ee illee kaastan namoota adda addaa illee kaasan. Haa ta'u amma immoo garaagarummaan yeroo saniif amma maali? Dom carraan tokko dhufe maal harkaa qabu Oromoon? Galatoon. Next. Okay. duraan dursee assalaamu alaykum wa rahmatullah. Lammadarratti hedduu galatoon. You pay a price for us. Lubbuu ta'e qabsiistee nuuf jettee deemtee pricii hedduu hafalteetti jirta. Ani gaaffiin qabu I'm just here to say thank you so much. That's the only thing. And to tell you how much I love you. Thank you. Next. The last. Okay. Aye, Obbo Jawaar baganaan dhuftanii baga jiraattellee gaafiin kiyya warroota qilleensota yookaan liidaroota yaada adda addaa qaban jechuun obviously namni martinuu approach tokko waliin galu hagam wal quba qabdanii hagam wal dhageettis qabdanii
waan jedhudha. Itti aanu immoo waa'ee baasisanii si gaafachuu barbaadee ture. Baasattiin sun qila galte moo ammallee qilemarra deemaa jirti? Yoo ka deemtu taate yoo ka qilee buutu taate in suphitamoo baasisan wal dhaantaniitiin fayyiftanii hojiitti deebisuudhaaf jettan moo jechuun akkamiin ilaaltaadha waan san so namni fayyaallee sirriitti hin qabne akkamitti waan san deebisee sirriitti hojjechuu danda'a. Sanii kasanaffaa I hope this time you understand security kan kee you are at risk jedheetiin yaadannoo Afrikaatti deebi'eetiin jette. Kanan durallee ka yeroo baay'ee agartee seenamarraallee dhageenyeetiin yookaan dubbifneetiin beennullee yoo jiraatu taate liidaroonni, beektoonni, analistoonni keessattuu yeroo ammaatti akka kan keetee kun jiraachuun baay'ee murteessaadha jedheetiin yaada. Kana waan ta'eef waan kanarratti hagam yaaddeerta, hagam namas dhagaa jirta. Yeroo garii namallee dhaga'uun bareedaadha, tumsanii namaa jechuudha. Ati hundarra sanii beekta jedheetiin yaada galatoomne. All right, I think that's the last. Jijjiiramni namni yoo dhufe eenyuun Oromoo maali? Akkaataa jijjiiramni dhufutu murteessaadha. Hanga feetan jaaladha kutuun isaan oolamu. It's going. Itu dhiiftu fi nuuf kuchiisa. Yoo goone booda. Jijjiiramni bifa sadii dhufuu danda'a biyya sanitti. Tokko ka du'aayin sheetichaa hundalagee namichi qalbii isaa deebi'ee nurraa ka'ee deemu. San Allahu alam. I don't believe. Karatti sin deemu ka'eeti sin deemu. Which is transformation, jijjiiramuu nama hoogganaasan jechuudha. Jijjiiramni gola lammataa kasirni guutatti manca'u. Transplacement jennaan. Kun ka warri sirna san keessa jiruu fi warri sirna alaa sun dhiibbaa godhamuun fuutuufirraa godhanii kaasanii. Ka duraa sun hin danda'amu. Ka sirni kuffisuu sun deemuutti deema rakkoo hamtuu biyya fidaati. Yoo danda'ame biyya hambisanii hoogganan jira, mootummaa jira, biyyaa jira. Amma namichi biyya subbadara ta'ee fi godhe. Gartee? Yeroo hunda maal jabeeta? We didn't take him serious. We didn't really take him serious. Malee, he used to say, yoo akkana nagoota biyya tana diigatiin deema jira. That's what he's doing. But we should not allow him. Inni kutuu qaba biyyaan uummata eenyu mudhiise. San jeneraalota kadhachuudhaan, ministeera kadhachuudhaan waan dhufu miti. Ibiddatti shinna hulaasni kenninaaf jechuudha. We know how to do this. Biyya teenyaanis biyya biraatiif olii baana. We have done the work. Ni dhufa. Hireen Oromoo akka mana sodaatanitti anamma an farda usniyaatirraa amna darbanii ka biraa yaabbataa mi sodaan fardi akkan duune booda warra rakkoon sini galame wannan jiru qaallichi fardarra taa'u kana ajjeeseeti kutuu fedha nuti farda sadii barbaanna hambifachuu qabna akkasiin dubbiin we work on that. Wanni guddaan namni keenya hubachuu qabu haalli amma jiru keessattuu nuuf balaa hama qaba. Kan akka marannuufin isin kakaasu jira. Kontroversii wanneen uumuuf provoke wanni isin godhuufi. Oromoon amma humna guddoo qabdi akka durii. Guute sirna keessaas namni seenee alan jiru. Dur bar mootummaa Itoophiyaa kan haala keenya dhagaan derbinaani. Amma akka gaariitti keessa jirra. You can squeeze it from two sides. Two sides. It's not a big deal. When you mother practice as well, I'm worried about post-Abiy Ethiopia in the region. Arda clear map kabachu da kamna. Arda
clear roadmap. There's no way. Marata to kurfe እኔ ያሻግራቸዋለሁ እንጂ ክሌም ደርቡት እንዴት ነው መጎታ? ኦኬ እያልኩ ያለሁት ምንድን ነው? ለአንድ እብድ ተብሎ ሀገር አይፈርስም፣ ህዝባችን አያልቅም። ማስወገድም የዛን ከባድ አይደለም። እኔ የሚያሰጋኝ የአወዳደቁ ሀገር ይዞ እንዳይወልቅ ነው። ብትተው ይወልቃል ሰውዬው። እሷ አምና ያመጣችው ፈረስ አለ በኤግዛምፕል እየሰጠሁ ጥያቄው ማፍረስ እሱ ላይ ይውጣ ይውረድ ሳይሆን አሁን ፈረሱ ላይ ያለው ሰውዬ ፈረሱን ገሎት ከነፈረሱ ገደል እንዳይገባ በፍራቸው so we have to make sure ከፈለገ እሱ ገደል ይግባ፣ ከተመቸው በራሱ ይውረድ። አለበለዚያ ፈረሱን ይዞ ገደል ገባ የመኪናው ሾፌር ሆነ እኛን ይዞ እንዳይሄድ መጠቀም ነው። ያ አንዱ ፌዝ ነው። ፌዝ 2 ከዛ በኋላ የሚመጣው የፖለቲካ ሴናሪዮ ጦርነትን የሚያባብስ እንዳይሆን ሌላ አምባገነናዊ ስርዓት ለመገንባት የሚጣጣርበት እንዳይሆን ይሄ ነው። እንዴት እንደገባን እኛ ያሰብነው አንድ ለውጥ ሲመጣ ስልጣን ሲይዝ አንድ ቡድን ስልጣኑን ለማጠናከር ኮንሶሊዴት ለማድረግ በሁለት መንገድ መሄድ ይችላል። አንደኛው ወደ ዲሞክራሲ ሀገር ማሻገር ነው። አንደኛው አዲስ አምባገነናዊ ስርዓት መገንባት ነው። ሁለቱም ሊያስኬድ ይችላል። ፓወር ኮንሶሊዴት ለማድረግ ግን አምባገነናዊ ስርዓት ለመገንባት አዲስ አምባገነናዊ ስርዓት ለመገንባት አስፈላጊ የሆኑ ግብአቶች አሉ። ፒለርስ ኦፍ ፓወር ናቸው። ጠንካራ ኢኮኖሚ፣ ጠንካራ እና የምትቆጣጠረው ሴኩሪቲ፣ አምባገነናዊ ስርዓትን ለመደገፍ የሚችል የማህበራዊ እና ስነ-ልቦናዊ ያለው ማህበረሰብ ሊኖር ይገባል። ዳቶ ጋር ወደ ቤት ነው አብይ ምንድን ነው የሆነው? በለውጡ ጊዜ ሴኩሪቲው አንደኛ ህወሓቶችን ገፋቸው፣ ሴኩሪቲውን አዳከመው። ኢኮኖሚው መለስ ከሄደው በኋላ በዝርፊያው በሙሉ ተዳክሟል። ማህበረሰቡ ብሔርተኝነት በየቦታው ስለፈላ ኮምፒቲንግ የሆነ ማህበረሰብ እንጂ አንድ ስርዓት የሚደግፍ ማህበረሰብ አልነበረም። አቅሟ የዛለችን የኢትዮጵያን ስቴት ሁሉም ደቁሳለሁ ብሎ ሲሄድ የለም መስሎ when he took a punch there's no muscle there የስቴቱ ፓወር በጣም ተዝለፍልፎ ተዳከመ ማለት ነው። ሶ የሚቀጥለው አንደኛ እንደዛ አይነት ስህተት እንዳይመጣ ከእንግዲህ ኢትዮጵያ ወደ 3 መንገድ ነው ያላት አማራጭ። አንዱ ቀጥታ አብይ ባለበት መንገድ እንከተለውናል፣ ወደ አናርኪ ነው የምንገባው። ምክንያቱም አምባገነናዊ ስርዓትን ከአምባገነናዊ ስርዓት ወደ ዲሞክራሲ እንዲሻገር ስንለው እሱ አምባገነናዊ ስርዓት ገነባለሁ ብሎ ሲሞክር ስቴቱ አቅም ስላልነበረው አኖክራሲ ውስጥ ገባን። አኖክራሲ ማለት ስርዓት አልበኝነት ያለበት መንግስትም አቅም አጥቷል፣ ግን የመግደል ፍላጎት አለው፣ ይገላል፣ የማሸነፍ አቅም የለውም። ተቃዋሚው ይታጠቃል፣ ይታገላል፣ ስቴቱን ለመቆጣጠር የሚያስችለው ፖለቲካዊና ድርጅታዊ አቅም አይኖረውም። so what you have is a disorganized violence, lawlessness ነው። አሁን አብይ ባለበት መንገድ ከሄድን አንዱ መንገድ ወደ አናርኪ ቶታል ኮላፕስ ስቴት ይወስደናል። ሁለተኛው መንገድ አብይ ወረደም ቀጠለም አንደኛ አብይ አሁን አምባገነናዊ ስርዓት መገነባለሁ ካለ አይችልም፣ ኢምፖሲብል ነው ከዚህ በኋላ because the state is weak. let's say አብይን በሌላ ጀነራል ተክተለው ከአብይ ትንሽ ጤናማ ያለው ሰው ስልጣን ላይ መጥቶ አምባገነናዊ ስርዓት መገነባለሁ ብሎ ከሞከረም አይቻልም because the muscle is not there. our option is to go to democracy. to go to democracy መጀመሪያ ጦርነት ማስቆም አለብን። ከዛ ስቴቱን ሪፔር ማድረግ መቻል አለብን። ባሱን ሪፔር አድርገን ነዳጅ ሞልተንለት ከዛ በኋላ we might have a chance to go to democracy. that's why የኢትዮጵያ ሊግ የኢትዮጵያ አንቂ መወያየት ያለበት አንደኛ ይሄ ስርዓት ሲወርቅ ይዞን እንዳይወርቅ ስሙዛውት የምናደርግበት፣ ሁለተኛው ከስርዓቱ በኋላ ሌላ ሚስቴክ አድርገን ከዚህ ሰውዬ የተረፈችውን ሀገር የመጨረሻ ብትንትሮ እንዳናወጣት በጥንቃቄ መስራት የሚጠይቅ ነው ማለት ነው። የጋፊን ወገኖ ተካወጅ ወልቆ ቀብዳ ወልቆ ቀብዳ I believe in walking and talking and walking. ከርመታ አሪቱም አላላዳ ወለሱን እንተው
nama waliin dalaguu barbaadu, nama gaafii qabu, nama waliin mari'achuu barbaadu, mari'achaa dalagaa deema. Kaalee Minnesotaatti walgahii hayyoota wajjin godhaa turre. Har'a Daalasiif jira. Boru Beekiraatiin deema. Namni keenya gariin ganamaa galgala ala dha'uu barbaada. No. We don't have the time. We don't have the liberty to sit and argue endlessly. Yaada dhiyeessina, karoora baafna, tarsiimoo dhiyeessina, yaada gabbisaa yoo qabaate ni fudhanna. Lakkii hanga dhibbaa olii gallu deemnaa sun hin ta'u wal qoo qabna namaa boolii qabnu wal qoo qabnuuni alattis biyyattis marii bal'aana godhaa jirra dalagaatti deemaa jirra sun hedduu isin nyaachisanii waa'ee baasuu qo'ati jette yeroo hypothetical hin godhina we're talking about rakkoo hama Itoophiyaanis Oromiyaanis Tigraayis Amaaraanis waliin qilee dhaquu deemanii oomishni kalee haasayaa turre sun hin jiru har'a lola dhaabsisu biyya deebinee sobbuu wal'aanu san booda gari dimokiraasii ceesisu eega san ceesifne baay'ee booda hiree murteeffadha maal jedhu sun jiraachuu danda'a garuu fuulduratti amma garuu mataa jiru irratti maal maran amma maran amma maaliin jaabeeta mataa qaallichi bubburisitara faashaa irra keenye dhiigarraa dura dhiigarraa dhaabnanii roo san booda kiniinii fi maaliini fayyifna san booda amaamaa kalara kamiit irra goona kaawwee kana irra keenya sun danda'a teessani my job right now stop the bleeding cure the wounds then it's up to the people to continue. Gafi san misunderstood gote gafi sun tiya kabasa wal kabate maybe I didn't explain it well. Gafin kiya suni amman tanatti rakkoon jiru beekamaadha Itoophiyaa keessatti. Eessarratti akka xiyyeeffatamallee ifa ta'eera. Garuu ka jiru hin suphinaan biyya odoon taane surgically remove goonallee yeroo jettee haasoftu jira. So amma obviously it is to the point where leaderri amma jiru kun waan kana fix gochuu waan hin dandeenyerra there is no return irra waan gaheefi kanaaf maali clearly wanti qabdan jechuu barbaade. Oh bareeda akka gaarii ibsite rabbi si haa ibsu. Hin dulloomeen hin dadhabellee warra hiyyaas dabarsuu jira warra ibsutti beekna. Haala amma jiruun of eeggannoo guddaa gaafata. Sirna hoggaa jennu hoggana jira. Mootummaa jira, biyya jira. Mootummaan garuu paartii qofa miti. Militarii jira, security jira, diinagdee jira, jaarmaa adda addaa jira. Total revolution yoo deemtu taate qaallichi qofa osoo hin ta'in sirna saniis diiguutti dhufta. Kun bifa hedduun miidhaa qaba. Hojiin keenya is about preserving the gains we have made so far, then advancing more interest. Yeah? Kanaaf akka itti deemnu akka tursaniis hin taatu. Sarjikaalii immoo akkas qofaa miti. Kaansarri akka tokko qaama keessa yoo bal'ates bika tokko qofaa miti jechuudha. Some will give it chemotherapy, some will remove it, right? Yeah, obviously. Yep. So I can't go to details. So those are. Yeah, I don't want you to go to details. Only galee jechuudha nobatti jedhii yaada. Umarratti waa'ee security kiyyaa wal qabatee karaa irra ciisee highway gurguddaa keessa kan irra ciisee rabbi kadhadhu. Garuu immoo makiinaa keessa taa'ee yoo makiinaa keessa deeme accidentiin na dhufaa jee immoo mana keessatti harka baradheen taa'u. Ultimately amma barra maaltu naa hafe. Naas bokka uwwaa fedhanii barra. I've achieved everything I want in my life. And I have 3 wonderful young boys. I have a legacy, I have children. And about all I have to do is protect my legacy and raise my children, right? But it's still not enough. Kapso amma kun kanai legacy protect goona. Protect goona legacy protect goona. Ilmaan itti guddifnaa waan isin guddiftan. But wayyaanee
Maaliif sodaa wayyaaniitiinis jilbiiffannee qabsoo deemne maraataa biyyaa fi uummata keenya qilleen darbuutiin kanaafis hanga fedhe dhidhiitata hanga fedhe jaba baasa yoo barbaade dirooniin erga malee sodaannee dubbachuu irraa niin qoru dhagaye waan inni ta'u jiru is losing bar dur maqaa Itoophiyaatiin kakatee deema ture keessaa mulqate naashinaalizimii Oromoo keessatti dhokateeti warra biraa dha'uu barbaade ummata doggaasee galle amma OPDOtti galee gartanii OPDO manguddoota ammata meeqaa ofirraa ari'ee dhukkee irraa dhadhee deemse galee deemgata he is retreating he doesn't be nowhere he can retreat maaliifi qondaalonni OPDO kunis 2018 amat 27 ummata keenya waan isaan godhan osoo beeknu carraan kennameef to redeem themselves no namni kun ta'u osoo jennu nu guddisanii shayxaanatti hiree Oromootiif hiree Itoophiyaa kadhan dura isaan diige bar Oromoo fi Itoophiyaa diiguu duratti dura OPDO diige manguddoota makalee wal qaqqabee deemu kana gara galee ilaaleen beeku booji'amtoota jedhan na biratti he humiliates them bar it's an incredible stuff you know baalagummaa aankaniin waa meeqa isaan nurraan gayaa ture dira isaan irra qabsaa ture at least umrii isaaniitiif nin kabaja he never had respect for them arra waggaa gamaa gamanaa muddamu isaan bira dhokachuu barbaada no one they should not be used and even if they decide to rally around it they will go down with him amma booda akka haleetitti gurbaa kanatti irkanneeti biyya turanne jennaan no way they will pay for what they did last 27 years they better be part of the solution and I know what do I need here taba akkasii keessa akkaseenan maaliifi muuxannoo qaban ni beekan wan gurbaan kun bar moodiisi hayyoota biyyaa kabraa adiisi jarma isa guddisa kanallee dhaggeeffatu bar he never listened to them amma muddamnaani bakka hundaa waliin qaqqabee footoo wajjin qaba Itoophiyaa footoo politikaadhaan soo saving godhamu he thinks he can deceive the whole country bar lola Tigraay qophaa'aati Dabratsiyoonii fi Isaayyaas qabatee deemu ture I knew what he was doing he was preparing for war but ummataan nagaa jedhee shabooduu barbaada namni footoo inni taphatu kana argee quufee amma kanaaf karaa amma deemu kanaan aarsaa barbaachisaa kafallee maqaa dhunaate bar so ajjechaa barannee jirra amma dhibbaamee ajjeefamaa jirra hidhamaa jirra rakkoo namni akka uummata keenyaa beeku jiru we will survive we will out number you know afran kalloo maal jee waraanni muruu marti guutoo amata 10 rawu paashaati lolu ture naannoo hareetti warri Egypt gaafa dhufe from 75 to 85 1875 to 1885 amma kuran booda waraan rawu paashaa mootanii ari'an abaaboo jaarraa bagadaafaan amal lama booda waggaa waraanni lellee dhufu aboo jeen fardi nuraa dhume dargaggeessi nuraa dhume xiqqoo osoo hin bayyanatiin lola kana hin dandeenyu jennaani aboo jeen shari'aa haa barbee haa tolchu afur fuuneen lakku irraa warra waraana seenii jeen Oromoo wal waraan dhumu abiyyi nu fixuu hin danda'u akka hiyyaa ajjeesuu danda'a akkasuma ajjeesuu danda'a nu fixuu hin danda'u warri amma duraa nu fitin kunis nu fixuu hin danda'u we will outlive them we outlived every regime we will outlive this one as well individual might not Baro could not outlive Derek or Nani could not outlive TPLF I might not outlive this guy but the nation must outlive every bastard that comes and tries to crush us Golini narrative that's not the issue the issue is the struggle must continue the national struggle the nation building project must continue forward Hanaf we'll outlive him and we'll beat him and we'll repair our country we'll end this war one way or another with or without him we must end the war we must repair the wound he created we must repair our name he embarrassed us brother he embarrassed us he does not represent
anything close to the best of Oromos. He represented the worst. He brought out the worst in Ethiopian people. You know, the worst, the darkest side of Ethiopian people was brought out by this guy. It is time to face this demon in the war, repair the country, and hopefully move towards a democratic system where individual rights, group rights, national rights, religious rights are respected, where we might move away from talking about war and repression, then we can talk about development policies, economic policies. I might not see that, but I want to make sure Kapso, Kero, and Oromo, and other children of that country will have a better future. Yoru Sengalagin, Sumulajun and Deo, Oradala, Sedus Jalada, Negala, but our Mama Sepiro, Eyagatu, Asabachun, Basalkum, Bahulum Bakwaka Bulli, and a Balo Bangadrak, Hulum Yagarachin Zega, Hulum Yakavachis, Yagarachin Satan, Mandibata, Gabs, and my tears Yagin Origin. ሁሉም መልስ ሰጣለሁ ማለት አይደለም። መልስ ላልሰጥ እችላለሁ፣ ግን መድረክ ሰጣችኋለሁ። ሀሳባችሁን የምታሸራሽሩበት፣ የማትፈልጉትን የምትረግፉበት፣ የምትፈልጉትን የምትደግፉበት፣ ያልገባችሁን የምትጠይቁበት መድረክ በየቦታው ፈጥራለሁ። ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። ደህና ደሩልኝ። ነጋና ጉላ Portland, Seattle, Torbel, Folagarra, Nagat.